tek 2 zgoditka. Krajnović, treća obrana. Promašeni, ali Tirka je iskusna igračica i mora i ona proraditi. Tirka i Rac. Tirka, 13-12. Prve zgoditak Podravke u drugom Sipko Vjene. 13-13. I napokon zgoditak Ivanke Mihoći. Eto što znači ulazi sa krila, Ivanka Mihoći, zgoditak. Žukjene. Matej, Krajnović, drugi put na brani u drugom dijelu. Tirka, Kasadić, Štević. Štević je izvanredno asistirao. Lefter, Radi Krajnović. Žukjene, Krajnović. Tirka, izgoditak od Tirke. Prave prilike, Tirka. Tam tempo igre u Podravci. 2 zgoditka prednost. Ekipa na crti. Petika, prekršaj to bio, ne sviraju suci. Kasagić i lopta u mreži. 19 zgoditak Podravke. Petika sama rješava stvari. 20 zgoditak Podravke. 11 ekipo. Sada više nije svejedno ni nikoga naprijed. Ulazi ta lopta sa Mire Kasagić. Pa treba imati sreće u ovakvoj situacijama. Minuta. 6:55. Rani Krajnović. Da. Peti zgoditak za Podravku. Zadilo je 5-3 u prvom poluvremenu. Već smo se plašili. Skočili. Triumf ne može oduzeti rukometašicama iz Koprivnice. A evo što je večeras učinila. Mi smo Hrvaci. Sjećam se te odlične atmosfere i publike koja je bila u taj dan stvarno fenomenalna. Iako su i cijelu tu sezonu nas pratili na svim putovanjima i na svim utakmicama, ali taj dan je bio poseban. Kasagić, nema prolaza, Petika, Snježana Petika. Moram reći da tog se malo više sjećam, tog zadovoljstva i sreće nakon završetka sezone, jer zaista je bilo prekrasno osjećati zadovoljstvo da si najbolji, da si osvojio ono u čem si maštao, ono što ti je bio nekakav zacrtani cilj ispred tebe. To je bilo rapsodija. Bila je smijeha na treninzima, zabave, stvarno smo nakon toga i rukomet i sve nekako drugačije smo shvaćali i pristupali mu. Snježana Petika. Ostaće zabilježeno da je 11. svibnja 1996. godine lopta za Vlatko Mihoći, hoće li to biti? Da! I atmosfera iz stare dvorane je stvarno bila fenomenalna i mislim da je to ono najviše što svi skupa pamtimo iz toga vremena, a za naše utakmice se tražila karta više i atmosfera. Naravno, kruna svega toga je pobjeda koju smo ostvarili na današnji dan prije 25 godina protiv do tada neprikosnovenog Hipa. Došla je informacija do nas da nas očekuje pun trg ljudi i to je nešto što niko do tada nije doživio. Mislim, Koprivnica je živjela i disala za rukomet. Kad smo iz Štaglja dolazili sa našim autobusom prema centru grada, znači to je bilo neki fenomenalan osjećaj. Mislim, teško ponovljiv. Tirka i Petika. Podravka. Mi smo toliko bile umorne od te utakmice koja nas iscrpila, bilo je izuzetno vruće, utakmica je trajala blizu 2 sata, mislim čak i preko 2 sata, ali morali smo stvarno izdržati još i to treće poluvrijeme sa našim vjernim navijačima i publikom i građanima grada i stvarno su nam pripremili fenomenalan doček i doživljaj za pamćenje. Pozdrav svim navijačima i naravno mojim podravkašicama. Ja sam Andreja Repalus, djevački me navijači vjerojatno pamti po prezimenu Hrk. Živim i radim u Varaždinu gdje sam i osnovala svoju obitelj, imam 2 prekrasne djece. 96. godinu pamtim po nekim neopisivim osjećajima jer to je godina koja je bila za pamćenje svi u nas koji smo učestvovali u tom velikom uspjehu. Taj osjećaj se ne može opisati
riječima, jer još dan danas kad se prisjetim toga prođu me trnci. Mislim da smo te godine imali odličnu ekipu, da nas je krasilo zajedništvo predvođeno sa trenerom Šojatom, njegovim stručnim stožerom koji je uspio od svake od nas izvući ono najbolje, da smo u tom trenutku kad je bilo najbitnije dali sve od sebe. Mi smo prvenstveno vjerovali u to da mi to možemo i da jednostavno sa tim velikim zajedništvom i tom velikom vjerom uspjeli smo doći danas, a možemo pričati o tom trofeju kojeg jednostavno svaki sportaš želi podići jednom u životu. Žukijene Pavlačić. Rado se i dan danas sjećam te paklene atmosfere u našoj maloj dvorani koje je bilo zaista nemoguće izgubiti. I nikad neću zaboraviti taj sučev, posljednji zvižduk i onog ludila na terenu. Bile smo prava ekipa i to nam je donijelo i velike uspjehe. Evo, toliko od mene, puno vas voli, jedno veliko srčeko, pusa, pa, pozdrav od vaše Renči. Najviše pamtim iz onog vremena jednostavno odnos među igračicama koji bi se usudio reći da je bio jako, jako dobar. Bile su jedna velika klapa. Puno je tome doprinio i trener Šojat koji je i radio na tome da ekipa bude zajedno. I u biti kad su se neke karikice posložile kotačići u klubu, jednostavno kad su igračice klapnule jedna na drugu, dogodilo se to što se dogodilo. Jednostavno bili smo strah i trepet u Europi. Gdje god smo se pojavili, bio je neki respekt. Posao klubskog terapeuta obavljam od 1993. godine. Razlika današnjeg posla i posla 1996. kad smo osvojili Ligu šampiona je, usudio bi se reći, veća, zato što su danas je puno brži rukomet, puno veći su zahtjevi pred igračicama, znači puno više posla, puno više oporavka, čak su i ozljede puno češće, tako da mislim da je i posao fizioterapeuta rastao isto kao i rukomet koji se ubrzao, koji je sasvim drugačiji. Nove tehnike koje se uvode u rehabilitaciji, u liječenju, novi aparati, znači jednostavno postalo je dinamičnije, zanimljivije. Bila je takva situacija 5:3 u 2. Dobro su funkcionirale. Kako je taj Šojat funkcionirao kao čovjek koji je bil na čelu struke, tima tog našeg. I eto, uzeti kup prvaka, sjajna stvar. Sjajna stvar, da. Mislim, rijetki to dožive. Ja moram reći da je to meni definitivno najdraža utakmica u onu koju sam odigrala za reprezentaciju Hrvatske u onim prvim vremenima, preko 93. igrali smo protiv reprezentacije Jugoslavije. Razvodite, 43. minuta susreta. Evo, to su mi dvije, ja bih rekla, najdraže utakmice u kojoj sezoni. Ovo kako je spomenuo i trener Pal, on će uvijek za nas ostati trener Pal. Stvarno smo svi dobro funkcionirali. Znate, ako je Šojat podviknuo, ako su bili neke trzanice, onaj trener Pal je bio, ja bih rekla, umprofor zona, on je to sve mirio. Da. A što se tiče Šojata, mislim, meni je on jako drag kod trener i čak bi rekla da je najveća vrijednost njegova kod trenera upravo ta motivacija i upravo slaganje te dobre atmosfere u ekipi, da jednostavno to je njegov najveći benefit kojega on ima kod trenera. Evo, i drago mi je da sam bila dio te ekipe i da sam imala priliku biti u jednoj takvoj ekipi u kojoj igraju Irka, Petika, Kozma i da sam bila dio toga svega i da mogu jednog dana evo i sad reći da sam uzela naslov prvaka Evrope. Pa, veselje je bilo fantastično. U principu mi nismo taj dan bile to vrijeme poslije utakmice ni svjesne šta smo mi napravile, nego imali smo prvo večeru gore na Prcu, tako, i onda smo poslije se spustili u grad gdje nas je bilo na trugu, ne znam, 5, 6, 7 tisuća ljudi. Mislim, to je bilo fantastično i evo, to se doživi jedanput u životu. Evo i sad kad pričamo, spase na ježi. Mislim, to stvarno treba doživjeti.
kakva je to borba na crti. Te godine, 96. sve se poklopilo. Bila je to samo još jedna stepenica više u odnosu na godinu prije, gdje su rukovodstvo kluba, pomoćni trener Ivica Pal, trener Josip Šojat, posložili još samo ono što je nedostajalo. Iz utakmice u utakmicu vjera i osjećaj pobjedu samo su rasli. Zanimljivo je što vam sve prođe kroz glavu u tim trenucima dok se pripremate za jednu takvu utakmicu. Dok u slačionici obavljate one sitne rituale po točno određenom redoslijedu, dok slušate zadnje upute trenera, dok prelazite po licima suigračica, a u njihovim očima vidite želju i strast. To zajedništvo u tom trenutku je garancija pobjede. Meni kao mladoj igračici i vratarki to je bilo nešto predivno, veliko i ostvarenje snova. Raditi, trenirati, biti dio takvoga tima s takvim veličinama, ja mislim da je to san svakog mladog igrača. Sjećam se da sam uvijek s posebnom pažnjom slušala trenera Josipa Šojata i s obzirom da sam onda bila najmlađi član tima, uvijek mi je bilo i malo strah da normalno odradim sve kako on traži, a on je taj strah uvijek prepoznal normalno i znal me zezati da nek ne budem tužna sova. Kraj! Podravka je prvak Europe. Nema tu više vremena ni nade za hipo. Podravka je na krovu Europe. Himna Hrvatskog olimpijskog odbora. Niko sada više